reka tubifurize ibihe byiza abakunzi babizaza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze kandi mwese aho muri, nizere ko mumeze neza cyane kandi ku byo mukoramo byose nzi neza ko mukora kugira ngo mwiteze imbere. Waba uri mu Rwanda ukaba uri mu turere tugeze kuri 30 mu ntara zigeze kuri enye ndetse n'umujyi wa Kigali n'abandi mwese, ni ibintu bikomeje kuba bikomera cyane mu myaka igera kuri 2 ishize. Ni inkuru yamenyekanye ubwo icyo bitaga Miss Rwanda guturwa abakobwa beza cyane kandi bahiga abandi mu mihigo, ariko byaje gusa naho bihagarara biza kuzamo akavuyo. Kubera iki? Ane mpamvu tugarutse kugira ngo tubabwire iyi nkuru y'uwitwa Prince Kid wari wagizwe umwere n'urukiko rw'ibanze yahanishijwe igifungo cy'imyaka igera kuri 5 mu bujurire. Ese bimeze gute? Yaba yongeye gufatwa? Byaba byagenze gute? Nitwa Eric Nshimiyimana, naho igira ibiza TV Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose na handi babisanga atari kuri ibiza TV Rwanda. Wewe komeza kuri subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezo byacu bya buri munsi ndetse na documentary zitandukanye, nubimenya byumva ko amakuru agezweho yawa showbiz, entertainment, sport ndetse n'ibindi tuzabiguhereza. Ese nukubera iki uyu umugabo cyangwa se umunyarwanda yatawe muri yombi? Ese byagenze gute ubundi kugira ngo ibye bishobora kuba bisa naho byongeye kuba bisubira rudubi? Mwagiye mwumva kenshi ko abakobwa bagiye bahohoterwa mu bihe bitandukanye, ukumva bitewe n'icyo agiye kubona, bitewe n'ubwiza afite, ukumva ngo arimo arahohoterwa. Ariko cyane cyane byagiye bivugwa muri iki gice cya showbiz cyangwa se cy'imyidagaduro kuri ibi ngibi, cyane cyane byavugaga kuri uyu umugabo Prince Kid. Ese byagenze gute kugira ngo afatirwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Reka mbanze ngusubize inyuma gatoya ku nkuru igeze gusohoka ku kinyamakuru BBC News, aho cyavugaga ko urukiko mu mujyi wa Kigali rwahanishije igifungo cy'imyaka igera kuri 5 Ishimwe Dieudonne nka Prince Kid nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gusambanya undi ku gahato. Ishimwe wateguraga irushanwa ry'umukobwa wahize abandi uzwi nka Miss Rwanda yeregwa kugirana na bamwe muri bo imibonano mpuzabitsina yo ku gahato batabanje kumvikana. Mu rukiko kandi rwabanje, umucamanza yari yagize umwere uregwa ahaye agaciro nyandiko zakorewe imbere ya noteri zemeza ko bene ukuzisinya abakorewe ihohoterwa iryo ryose rishingiye ku gitsina ubushinjacyaha butishimiye icyemezo bwahise bujurira busaba ko giseswa. Prince Kid rero yaburanye ahakana ibirego byose ndetse kandi na bamwe mu bakobwa bavuguruje ibyo bari batangarije mu bugenzacyaha, bandika inyandiko yemeza ko batigeze bahohoterwa n'uyu mugabo. Yemeza kandi igifungo cy'imyaka igera kuri 5. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko inyandiko zanditswe n'abakobwa mbere na noteri bavuga ko batahohotewe zidafite agaciro, bityo ko ntacyo zifasha uregwa kuba yatabwa muri yombi akaba yafungwa. N'ibintu bikomeje kuba byababaza benshi, bigatuma ariko bitera benshi urujijo kuki niba yagizwe umwere, ariko nyine urukiko cyangwa se ubushinjacyaha bwamaze gusanga ibyo baregwaga ari ukuri, nyine nakundi baguta muri yombi. Ese kuki umucamanza yanze inyandiko z'umushinjura? Byagenze gukomeza kuri subscribe, ukoresha ku biganiro kugezaho byacu bya buri munsi. Uko wibaje iki kibazo nanjye ndakibajije, ariko ndizera ko ukomeze ukanega amatwi umunota ku munota, isegonda ku isegonda, akantu kandi ugenda ukumva kandi ukakamenya. Umucamanza avuga ko imvugo aba bakobwa bakoreye mu bugenzacyaha arizo zigomba guhabwa agaciro, kuko nta mpamvu zagaragaza zituma bavuguruza ibyo bavugiye mwibazwa. Mu bujurire rero ubushinjacyaha bwari bwavuze ko nta kuntu inyandiko zakozwe n'abana b'abakobwa zahabwa agaciro nubwo zakorewe imbere ya noteri byemewe n'amategeko. Nk'uko rero yabivugaga, icyaha cyo gusambanya ku gahato gikorewe ahihishe, bityo noteri akaba adafite ubushobozi bwo kwemeza ko umukobwa runaka atasambanyijwe cyangwa se ngo afatwe ku ngufu. Urukandi urubanza rwabayemo impaka nyinshi cyane, mwagiye mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byandika ndetse n'ibigaragaza amashusho muri rusange. Hari ukuba umucamanza
yaratesheje agaciro inyandiko yakorewe imbere ndetse ya noteri kandi ikozwe n'uvuga ko yahohotewe. Hari kandi naho ubushinjacyaha buvuga ko bwifashishije amajwi yafashwe na telefone ya iPhone 14, nyamara uruhande rw'uregwa rwo ruvuga ko iyi telefone yari itarajya ku isoko mu gihe bivuga ko aya majwi yafatiwe icyo gihe. Ishimwe Dieudonné rero yari umukuru wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo kandi cyateguraga irushanwa ry'ubwiza cyangwa se Nyampinga y'u Rwanda cyangwa se Miss Rwanda, cyakoraga irushanwa yahagaritswe kuva aho ngaho atangirije kuregwa mu rukiko muri rusange. Bemeze gute? Yaruka rero kurushinga n'umwe mu bamushinja nyuma yuko isubiraho cyangwa se nyuma yuko ibyaha yari yararezwe bisa naho biteshejwe agaciro. Urubanza kandi rwagiye rusubikwa inshuro nyinshi cyane, bamwe kandi ndetse bakavuga ko hari imbaraga zitagaragara zifuriza uyu musore gufungwa. Ishimwe Dieudonné rero w'imyaka agera ku 34 icyo gihe akatiwe, yari aherutse kurushingwa n'umwe mu bakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda. Uyu mukobwa rero n'umwe mu bo ubushinjacyaha buvuga ko yari yashinje Ishimwe yo kumuhohotera bishingiye ku gitsina. Gusa uyu mukobwa ni n'umwe mu bafashe iya mbere bakandikira inyandiko zivuguruza imvugo zo cyangwa se zo ubugenzacyaha, bavuga ko batigeze basambanywa n'uregwa. Ishimwe kandi yakatiwe gufunga imyaka 5 mu gihe ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cy'imyaka 13. Ubucamanza kandi avuga ko igihano cyagabanyije kubera ko ari ubwa mbere uregwa ageze mu rukiko aregwa icyaha nk'iki ngiki. Ibi rero nk'uko mbikubwiye, ndagira ngo nkugeze aha ngaha, ndagira ngo nkwambutse inyanja zose ziri ku isi, nkwambutse imigabane itandukanye, nkuvane muri Afurika nkugize hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Prince Kid amasaha ashobora kuba akiho ari abiri uyu mugabo afashwe cyangwa se atawe muri yombi. Yafatiwe herero, yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu rwose yambaye amapingu. Tariki 3 Werurwe 2025 urwego rushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ICE rwatangaje ko rwafashe Ishimwe Dieudonné w'imyaka igera kuri 38. Urumva hari hashize imyaka igera kuri 4 yose ubushinjacyaha bumukati cyangwa se icyaha yari yarashinzwe cyangwa se yashinjwaga kimuhamye. Uyu mugabo urumva ko kugira ngo ahamwe n'iki cyaha, urumva ko nyuma yakaza kugira umwere hari haciye imyaka igera kuri 4 rwose. Uyibaze neza karikireta cyangwa se karikire mentale yabigufashamo. Rero wari warahunze ubutabera bw'u Rwanda nyuma yo gukatirwa imyaka 5 hambwe ibyaha 2 birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Yafatiwe kandi rero mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Ishimwe yari injiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko aza kurenga ku mategeko y'igihugu. Urwego rushinzwe iperereza muri Amerika FBI rwafashije ICE mu gikorwa cyo kumufata atabwa muri yombi. Ishimwe rero Dieudonné uzwi nka Prince Kid wari umuyobozi wa kampani itegura irushanwa rya Miss Rwanda. Mu Kwakira 2023 nibwo yahamijwe ibyaha bigera kuri 2, ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse kandi nicyo ugusaba cyangwa se gukora cyangwa se kuba wafata umuntu ku ngufu mu gihe we ubwe umubiri utabimwemera. Iki kandi kuba yarafashe cyangwa se yarakoze imibonano mpuzabitsina ku gahato anabifatanya kandi nicyo gusaba cyangwa se gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina cyangwa se ibyo bita gukina ndetse no kwikinisha, ariko akinisha igitsina gore muri rusange. Akatirwa rero igifungo cy'imyaka igera kuri 5 n'ihazabu ya miliyoni zigera kuri 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo gukatirwa rero ntiyigeze yishyikirizwa inzego z'ubutabera ngo arangize igihano yari yarahawe cyangwa se yari yarafatiwe mu rukiko rw'ubugenzacyaha. Mu kiganiro n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda uyu uzwi nka Ale Mukuralinda yatangaje ko ni baramuka batamubonye mu gihugu bazitabaza inzego mpuzamahanga
zirimo na Interpol cyangwa se kwa kundi polisi bihuriweho n'ibihugu mpuzamahanga, urumva polisi ifitanye umubano n'ibindi bihugu bitandukanye kugira ngo barebe ko ibyaha byambukiranya imipaka, barebe ko uyu mugabo bamufata. Rero yarevuze ko bazifashisha Interpol kugira ngo afatwe. Leta y'u Rwanda rero binyuze mu bushinjacyaha bukuru yari yarashizeho ishimwe impapuro zimuta muri yombi ku cyaha cyo gufata ku ngufu kuva mu 2029 Ukwakira 2024. Josh Johnson, umuyobozi w'agateganyo wa ICA mu ishami rishinzwe gukurikirana ndetse no kwirukana abinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, yavuze ko Amerika itazihanganira abanyabyaha bagerageza guhunga ubutabera mu bindi bihugu byabo. Yongeyeho kandi ko bazakomeza gukorana n'inzego z'umutekano zo mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga kugira ngo abantu nk'aba bafatwe kandi birukanwe kandi bahanwe ibyaha baba bakoze. Kuri ubu rero ishimwe afunyiwe mu rukiko cyangwa se ICE, ategereje ko hafatwa icyemezo cyo kumwereza mu Rwanda nk'uko bigaragara ku rubuga rwayo, ndetse bikaba kandi byagarutsweho n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka dawafa.com muri rusange. Inkuru rero yagarutsweho n'ikinyamakuru cy'igihugu cyangwa se urwego rw'igihugu rushinzwe itangazamakuru RBA, narwo rwanditse inkuru. Ikinyamakuru Igihe nacyo cyanditse iyi nkuru, ikinyamakuru kandi Umuseke cyanditse iyi nkuru, ndetse n'ikinyamakuru nka Rwanda Magazine nacyo cyanditse inkuru, ndetse n'Inyarwanda nacyo cyanditse iyi nkuru. Wagenda ukarebera umutwe w'iyi nkuru uko uvuga ko uyu mugabo yaba yamaze gutabwa muri yombi. Ibi rero byo guhohotera ab'igitsina gore hitwaje imbaraga zabo nkeya cyangwa se ubushobozi bwabo, ntabwo ubundi mu mategeko y'u Rwanda abyemera, nk'uko Leta y'u Rwanda umunsi ku munsi ihora ibivuga. Umugore ku isonga, kandi burya iyo iterambere ririho nta mugore ubirimo, n'ubundi iryo terambere ntacyo ryaba rimaze. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda. Wowe icyo tugusaba, komeza ukore subscribe, ukoresha ku biganiro tukugezaho byacu bya buri munsi ndetse na documentaire. Nibikunda nawe utaha.